tukufu wa Komori mdoharu mwazen sanansa za hii dunia andaninga rimbushirao ni kheri na usalama na aman na mbianukaya le chindo la handani ralandisa lireje digoni no hunu kawati mushkila wa rezosha rikana mrubala wakawe asuli bese gutwanza nisanjo karongwa nsodo mvumizane parti hae tishukuru tsima bioka mimru azali no urohewenza wajalaani shilahenza nsom bloke akau signale video hakuyu mwanzante har masuje wakau njanzi hayabo mwanzante har masuje za siasa no katsar masuje za siasa aloro hadungi abala akaumenya video ama watukufu tengonika baranza na zijamba na hamanda wao ukabo wo mndu ndoanzani mtunde sendetsundu hata makufula rumwaze profili zae natsirambula ama jimbu ya shonga hazao tsotafitina shakwa tswanza wajula sa tujada bishiwa oso jonda zinji wanda wana zijindu bokawe aswili mwanzo dola pizandu hizani shawo tsandu mndu ajowa boso jawo mndara mbokawa nraume shamndu ajowa tuhuma ndo azadi alabon warangeze profili zao wazita majindu kufuli menji tsayao kwa nasuru haya kwa namba nongoyo shama kalima maziro ka ngo prewa feno kwa ti prewa ra fronte sirjo ritsona zombo shangwa nzo wende wado kantiwe nyamazi no jabanwe we profitewe da wandu bango wanambabi wanambabi za profili waziba abonge wanza na tukufu wanazijindu amanda wao kwa jume nyanrongoyo ikamdunge soroda tujao abonge do kaya emaundhuri lonyo banu hajunduwe kao lifanya kiasi ya wandu kao wa dhukuze nrongoyo bimana yendo lahe mwana mkomori leo isera ndi hai nji hakuyu ukaleo nguifanyo bazima na mru etranger hakuyu mru wansiza hule maafrika warabu wazungu ikayao ngazifanyishi hao kamalali agarujisoma suala eske banwe aswili na inshallah ngarjora ngafuvu inshallah ngarjora ngazemvitaso inshallah ya hena mdujo kanza intervenir fikira ya haya analizia uswe sujet kamwa benzi abonge ngariona kanusu ya wandu wajelezao kaya eza conditions ziliyo arumwe mwana mshamkomoranzo lolo leo eske kazitsutaza mwana manga leo katsushanga ya ukaleo mariage ke ngujwe namna ya ulola aswili uka sepa aniyoti nongonkuyu yoti nongonku tsaila ushida leo teze mndu akeka lola sha heli wanikiwauze kondisione namna weleziwa we namna ya ulola bimana zinu zaada ziheziwa juyu omlolo wa aswili ukao ka simplo uzimia wo rahisi sha lewe na mwana ulola ngutsonesiwa zila zito aswili de zaada wakawe aswili harumu mangwa ndola indola fanyo kiislamu shale chezo bonesonada na milalinu ilonde literezwa ho soni owana itongeza wanawe njingwa rao zenogozinu ngabanada mukoleo yamferiza swabira ngoza mapesa kwanza mradu wafumbula ngo jizo alafu itongezo wana leo ngabwambao kazi zisongeza wana wenjingwa atawao ndio yule na metraje hautawa zenongoizo bazimani zote tena emfaideli yo abaha haruma mrika leo halola mru etraje ha plaisir au hajibiwa emfaida homrutsunguwa mru etranger abaze sababu zinazifumba kabati ado mru tsungwa mru etranger mru mhule ya mloole paraporo ya mru mwabonsi juyu au mjini maksusu do mjini mathalani au maksusu mru ikao leo wojoka ushindodoona wala mwana haho wabada wa manana mru mshezo pianga zambao shaho liho riuzisa wandu ikao leo wakando lani hakuyu haruma mru etranger waziransi alor zeregre wari ni kaoleo ngabari ni kaore gre ya ukaya wasaga wafanya 2 ans 3 ans wanaranzi kwa jaweshia ngaboko ngwabula wa weshia ngwashilo wa para pel video watatangwa wakubalio ngaboko watatangwa lola na ndoro chine nyuma wa joka wa parolola mndu Algeria wa parolola mndu Uganda wa parolola mndu nyuma wa joka wa parolola ngona mwanare ngwange hiyo shakwa tumjwa maswala mtana ta telefoni ta sawiti abobe sempake mwana wae ndi asuli 18 wono ya ndi sofanze recherche zayo kange libro le recherche manga wae ya jitashie embaba mwenye humzaya imake karibu naye au ya jilawe ukakaleo katusa mafiti au kajashinda mparisa
abo ze janibu zozo pia ze konsekasyon ngaziparehani hao abo handani ridiri nikiwa ngabo maudhu tena ya ukaleo eske ketsu njia tena ya la Malaysia ranzida bonti ya mzaze mkomori mngazija tibai mathalani ukao hunu utamaduni wa uzingarili haitikadi ikao leo unsimsiho nai ola mwana katsu dominewa nizoele wao harimo ozungu paske ndongo nziro leo mwana ngodo likoli mwanzo rujo mwambie zo atsubi darenge nizo abidarenge izo tinongo nyangu ngabo washindo wakansi odambe mwana kan zilati jao zinu jao omwandisa ranzida bonzi ngabo kokwa tsushinda wanjia rumaze ndongo hizo anu wanango doa domineha haula umanga paraporo ngabo wanako mashallah ngariwo nao wazalwa hiyo shawe jabani ani heli wa participeo haruma emiraya ne mijine marengwe ani mnugono kawa na walona ngazi jama shallah wa watengweni kabisa kwa tina ujeni kwa tina nugurambu kanyuma walo akawa ka Faransa shahakika wa haruma marengwe yaki komori masusunga zija shirilohun abonge emaudhuyo wazana tukufu mruna behe demandia hae garujo mrenga eleze asukwe mimi handani minga mjio kaya harumwe faida ni khasara yo mdulo la mjeni abaha hu decide na rengo kaba mimi ngamjua harumwa ikestu handani uka domdu tsofanya shwa ukale unga mnalole mjeni yeshua yokale unga mnalole mjeni mzungu mgereza mwarabu bon jomkinishiha ye nafsi itanganyishiha ne shahawa shaki binadamu leohu jibiwa nonkudwa au jibiwa neheli hae humlola abaleo uparisa mwana mshe beshwa ye mramungu mwarabu au mzungu mramungu au mwafrika mramungu humlola shamiga miharuma yeshua ya kaleo elole hohatu au mlole ujenini harumo pande uwa mimi ngamono hama ngari taloni entere zinji uswani mwanji andikawa leo mdeside mlole ma etranje batina hata ukale mkautawa condition amaleze condition zura zifungwa abantu leo kao wakomori leo endola shikomora ba irende hajuzo irende ha biashara irende ha tumuladaho bon abonge heze condition hizo ngabantu watawao chanaron abawo imrikao leo condition hiyo sida imshangazao shafanya shwa ya lole mjeni mwabonzi mima mona manga bukhasara holi hondo la si ujuo mando shawo mwiso izodu wanruvu omwiso wado la izodu wanruvu kamguna jeleni sana mndu mshewo sha gamkinishia weti mrujoka isanai shaba hamwende mundu marunda ya wana endola ije itambalia awabarde rundu marunda ya wana dokabilo leo kaya omahalane mwana johenda abo hondi wabe hazenterezao parce que leo kanga na mwana mkomori ndani ngabo population kale orangeza population ngabo zemfaida ze mwana wo homgenius yo mjini haurang kaole ungujo tsangaruma emendele usoni ungujo tsangaruma za fikira ungujo tsanga aboke zo faida yo marunda bokao karajo asu estime usuma na haho wambe Algeria wambe hale bara la Afrika wambe haruma le bara la Arabu wambe haruma zenti za Kiingereza azimanizo ngari parsaonye shahidi za mashababi wengi wakao bon wa decide walole maétranger walole maétranger wao malasa fi shadid watambaliana madeli razonesa mru ngu taho ya jue ola mwana ya paro mzaya mba hali bakachujwa hata hasapa jama hamira ruma hamine mwana la katsumjwa mfio katsujwa ngena mo katsujwa hafungu lo katsuhuna katsujwa hata manongo zo douleur psychologique wakao hoshido ziresiste zoti facile parce que mwa hoko na parotulia hata mpaka utwanze mwana wao umone tumkinishe mwana yanosiziwa namna yokaleo yati utafakari baada jutimize 18 ans yatutafakari baada yatimize 18 ans jomkinisha leo yatutafakari atikiena hata hajanao jomkinisha nusu ya wandu ngabo washindao baada ya 18 ans uzisa suala la mbabao dobi watawatamba bawa mjua o maksusunda banika walola ngabo ondabati wala na washema musulman wono okao wana hao wajuharuma
fikra za dini leo washilo kaba hambaba ani wajado hata wajue o babao mbani hata wajiwa paro shinda waju abonge hema suala yao wanzana watukufu minga monokaya homru tsungua mjeni etranger namna hiyo hashwa mimi ngamono hama batina kwangari mtaru mwesha hawashaha shabanu wakati shahawasho kasitende yankli sijau yankli nde itangisawo shahawashama nada zokolile humono roho yaho ijibiwa roho yaho imanda masha yankilinge jelezao jozo swalaim parce que shatinde sile shwende sawa kajabidi kende shwende sawa abonge omva wa ankli rendo hansi wizani ngamono hama ho tangaza harumwenzi ya hao izidisa buzonrongo yuya handani ho tangaza harimwae ho zamana yazidisha shabusha ya population ya ha ko ya jwamba ho zidisha shabusha ho islam zonrongo yo batiroka uzisusteme naam batinokale wo hususteme yenfaida hiyo mimi tamalo ye kestoyinu kamjaro mwamrika ule ungu fanyo ani hashwa katina nongozi mshangazao harumwa zila razifumbua ukanga zila tao wandu sha yeye hafanya shua do utomdu fanya shoka mlolo Senegali mlolo mzungu mlolo do tofanya shua handani ngebido ujuokaya ngobunguzo ndongoyo mengoni mweze ndongoyo za hensi ha au za ho mjiwa ha wensi tsona hajana mndu narambe dezo mijini hatu dezo mu mijini ke mwanaho maudu hajolola wa mndu ajine rizidishe shesabu amma leo waimrikawa leo hamadeheri ziparsao ukaya wababano wazaze ngwalatao wanahao wazimanizo leo wajao harimwa mparo tama na fikirazi inji ukale o wanangu atawao nganzweke kwa tujue sibabu na wababa wenji na wazaze wenji wajuawe sibabu miongoni mweza sibabu condition zero za hendola ya leo manzo leo ikele ngabo mndu mwanolo na ankli wanzo umfumbulie za habari za swabinana na ndola ujomwa nisize yendola ya ada kabla ya hendola ya sharia ye gaspiation pia wana wenji wa Komori warenge decision wa nyenye manyo watawa za habari za community ya Komori surtout de maksusu ngazjatu watawa parce que kwa tukubali asiliyo na ni maksusu wazaze wa baba wa jomba mrenge ndola mfanyame ndola ya Komori yoanda na mila na mwendo kabajaha ndola ya Komori arumamdu Islam kabajaha ndola ya Komori haruma mwanadamu Islamu yendola yonzima dendola hesharia ya Kiislamu amma baheya chezoboneso la Shikomori ilo kalina ujwa utendeziwa lido shangazo wana wa Komori zekangamana wenda we renga wandoandwa jine hautotawa ze habari mwazi hansi mduka jeba manga kajeba ngazije dawone hadisi ya leo ulindwa wana na lasali shughuli ya manga leo yoranzingi ona gharama hana ziada zilo munu leo wala kujeba hulaketu urudingo jongo zoni zomwanzo mweneso wana hanyu zikemfana aloro wanabo kao leo ngwendo mbio ngwasomao ngwendo mbio za maisha bazimano kaleo wonesi wa muhima mziro hamandu wotsona randma utsona hata randma aloro wana wao au mashababi yao renga decision waende walole wandoandwa jine wabedingwe Komori uhaojubao ngwaona ngwaona haki waone haki wakati mwinji waone haki abonge ngabo ula ukaya leo wana wa Komori wazaze hoja wana wa wadofanya shua za ukawa dwandama ma étranger ngondroba hati wazalwa na zaze wazungu wa Komori yode sabuzi kwatu lelo haruma malezi ya ufikiromi jini hao kwatu andali waranzida wonsi paske banu mreka nzara ngeze ngazi ya jefanye fleshi ndutwenda bo mkarare juu hebata raili ngebere hao
urengeza lebo hola he fleshi hao anzo ujofanya okeshi ishenzana miri ishenzambe unjemehe hao abongele onga wazazebo kangwa abandone wana hawa ta wana wa warenge warenge 18 hao bala deja komori yoata wairengao mi familieni shabala ze fikra zao sa deja ngizo wamanga wa wazungu kweli bazibanizo kartu shangaziwa pasuka bwana wazalo wa manga zokoli wale shahamanga zalo manga sharabando wejahunu ko moringo marangoni ngo tofikiri wahisiwana wale lwao na ngazija pwiri ndabo abonge hizo wananyaswa komor ani mndugu jelezejo usudi hadisi hiyo paske mimi bangu minga muami haruma ze kalitezo nsipia mndugu amin leo maana ngamwelewa ukaya ngabo wana bokao kwatsu nikiwa hata malezi yadunga naona ula mkonti wa shikomoro wado elewa bazimani zotena ngamkubali total maukaya banu mwanama monsieur le maire ukabanu hata ye tradition wiyo ngabo wanako hakika ngwairao ani wenda wafumbulwa mapesa ya rumishi hao wanezanongo zila ani ngwatsa hoya entere hata kwa tushule wona nusu ya hao kwa tushule lewa hata uka nitowe 40,000 euros zende zafanye mariage ani wo waranti kwa tushinde lewa uka ewe yani mnuke mapesa ngu za barindi ewe nangondwa nyizo mapesa ngu za barindi izo kwa tushinde lewa bazimani zonga mwanzo nikubalu amkubalu kai izo mkini wajozelewa ukawelezwa nwawaza shanga boko tena pasuka hata hunukomori ngabandu koleo watawao mndungu tawa mahala hoda mahala hasibabu deza nongo izo onda sirazala wa komori pasuka da nyumeni inu sideya hala shada nyumeni inu ngari kubalio kaya da nyumeni inu pasuka wane problemu ili yo waze watu wa mijini kwa tukubaliwe leo ka da yo mimi nionao abaha iyo tindi yowo wajua wa yuhunda nowa baba hao walewa shahena generation nge modifiewe ada abo wana hatu iyo waonao leo wafikirio ilade ada aswili ensuba wajoranga makamu wajauridi wazini se wandutiri wanga watunge mwendo wa hao mano kare nazare jarmaza ada za aswili zozi kazo abahanu pia sha ngarikubaliyo kaya ada leo isefanyishia namna ya biashara na tumo yoba tsina mdunie abo uonda miboka ole onga mwele hunu hatuze nongo zo tsinziro shango ndo parsabi jini minro jini ukale onda milo kaleo ada ya haho depart ya haho 40,000 euro yonde depart ngabo jerdo manongo hosoniyo yongabo mijiyo ko wana mijiyo ke na paronjeze sabu pasko wana mjinongo ajuba mbapia wajo utawa pia kabisa mijoke na paro huwa yomba biona kerad surtout kawa parsa wana walo manga wele waoza nongoizo alio nao wele wao ekinyume ya heza nongozi izo pia ngari kubania nao kaleo yada zinongo za ka fasili shaya leo ketu fanyishia namna yo kaleo mdu ondesheo ketu fanyishia leo mdu ondesheo sha yaada leo ibakisha tumo la daho ibakisha twama ya ukari runde mbahi runde nyumba runde mbandongo hodahoni alori serende hai symbolize we namna hiyo yode maana leo ya hea ya badiliha ze prizilo daraja zanongozi lo hawinji walewa abongeza ngozi zote pia leo ngari kubali arjona ngaze invitation inamrikao leo nge tayari ya renge maudhuino ya releze babisa habari ulode swala paske sisi rabando ngabando bokole o walola rabando bandu kole o walola wamanga walola wazungu walola warabu walola nao izo pia ngari kubalio katena ramba ndo ilimrambo yenye mwajaba haukaya ramba ukangabo watawawe tradition shikomori paske ngwafikirio lola komori abo c'est obligatoire ndaila c'est obligatoire mlolo wa shikomori ndaula ça veut dire de la sali fanyishi hao iho Faransa wowo kwa tushidone intere ya ukama na mme engagé sali ya 10,000 euro 8,000 euro juste parce que ngonzo ya lole mwana mshe mkomori
na mwananyasi ti kubale invitation shansujua iho abaha namna ujo ushida unji harmo mpango abonge ani kartushindo tafautisha yendo lara tafautisha lechezo boneso la hendo la shkomoro linu ramba wada sha rifanyama shwendu nzima kuna ujofanya nzima batine mwana nayo walewa abonge irende hokaya kabati hatashwa irende kabati hatashwa ngwafanyao izo waonao masilaha hautotao paske nanga lenyi mdu andumdoma ngaushida mweleze mwana ulo Faransa zoti nyangu hoshida uke Faransa wiho udweleze mwana hao namna ya humbelia hata yake mgazi chapwiri zoti nyangu yombwa na inji bazivanizo kama ndashido wefanya sha yombwa na inji swafi yombwa na inji mwanama wa invitation ijane sheki ujorudube invitation tena alwa nao sha ijane hoshida uramene mwana hao hoshinda uramene mwana hao mwayuhata za fikra zae zikeza mungazija yojitahidi swafi wamndu yarango wakati wahe swafi ya uveha harumo wana hata ya jitahidi hata wana hahe watidominewa nevi ya Faransa mwana mami deja tukubali una invitation tubeshiangeza ukangiwa ankuru naam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا إذا مرونga mwenye nashukuria ukaya hizi mada za leo ni mada muhimu kabisa. Irengi ngamni furaha yokanagi fungu ni tekilize basi fikira zangu usuze madabidi wazile haya. Ama minga munu kazi mada zo mbili huko iliyo nzima. Ukaya kana ujovumbwa malezi ya wana rijavumbwa ndola kana ujovumbwa ndola batina malezi ukahena mwanadamu Islamu nzolole yetu tsaha imrumshe au mrumire wajukubadilana na mwendo wajuka matabia zaidi wengi hapo zimadazo mbili kaziti hule na hule ngazikorubia nao haku mimi kama ndoshida kutekeleza haku uharmali swala lahe malezi ukami mwananyanja mhunula ya mimba bawawana shanga mjorenga kumbali harmali swala lahe fuzendola mimi zono nao harmali swala lahe ndola hunumanga tijohamba mesina rutuhamba ukando zero wasisiwa endola ya mkomo haukati sida hunumanga basi na bano kweli zero biri munji komorira ngeska hasulimu zero ni fungwa ndau do zero ya huo wakavuma ulura ekinami na hizo tipia zikahucha heze no kuzamba yabo na byakaila ndola mezi Mungu yasahilisha yambo kabatsuri ngo mazahidi wakenzi bakebwa na wahimu ana likamba habari kama na mahai kama mwana mshi wateshe fungwa katilaze na ngozi hizi wabukavu basi wengi mne wangu mshe emila kikomori au mbungano kikomori au mazuya kikomori yafanya ukabasa izorosa ngizo nziro kabisa omdoda ya lobi abongami ranzikomori ebenge ula mavuka ya wanaume haswali wa lobi zifanya mashaka mengi kabisa warmo umshtama wa hatu wa komori iranganya kabisa umshtama wa komori ngasina mahaminji ebingeza honula ya basa imanansi wa bokaya narambe uzuru fwaze longo banata honunga monokangizo nyangu imana hindi swala nzima bani imanazilo nyangu nukaya wa wao aburasilani wa wananyasi amvumbo wana mume au wanawashi watawao kakwatu lola wa komori hena ngawai wanao harumaze ndola zikikomori wao omwenge ndo mahalani ule usaili kwa lula
shabano abasa hatu Komori zona kauza mboma duni babiri dega zinji kabisa kabisa zenola zifanyishwa basa wandu walola wandu kweli ekaho ngaliaro abasa mashababi walola huu kaitsu jandola hautawa zertila fiza kishababi ikamko haulola shamnungulolo hawe yakandizwa abaha dola irende ya chizomoleso yaonisa mali yaonisa upwari yabora hansukumbwe ngada la ulotsondizi wada ndamemanizo yafanyisha abasa yabo wazifanyao na beka abasa holiwo kabajaka uona ukaya umuhimu wa shababi mfanyo hazi ngozi 10 15 20 yaukasange na mahamitsa anofanyazo kaya loli izo kajaka honi yokangi yoparudia loli yaukaya valaze famino mujtama kwa jaka mfikiria kishababi ngola yatijonja muhasara ibenge omujtama ko jaka msanize mbola loli ko jaka mwankuraje loli shaba semana wamba shababi wankuraje wa loli wankuraje wao to jitihadi haukangwa biwao wardi watu wa jitihadi habu watu ulawe batesa lazi mashindana fanyini harmazi fanyini abonga vumwe mandizo ranzi jamu yana haukanga miharamali su alukaya abasa zinongozi kwa Komori mashababi wenji wadisulula showinji ni wao kwa sulula zendola za nyangu za kawendu mengu mshena rwabizi jitafitina jitawahasara shando kangara bizao bawe nusero kakasana kubala balisalinu joka darafanya mambizo au rafanya handa ebenge abo haujimlisa fikira hango ndoze nguzi hunumanga ngizo nyango ukamduga ndo jina abunja ba ukayazi shurika sinene sibakishara mali swali la ukaya umuhimu wa mwana na Muislamu shababi unaanza nafasi zolola bukake lazima yalole mungu ni mvubu wangu ebenge swala la bidi lokaya izindola ngizo kuu anutima ngabari hata Komori basa ngwaja iliyatena izilo Komori elefumvulao walo manga gilo jinji wamaze no hizo ibinge yabo ila ukarifungu kande zilo manga sijutse haukaya na rishiri kama ndezendula si Komori kama nata Komori zembuka tinyangu bahati wangu nabasa kabeka kweli solidarite bienjeza bwa ukayabisha ngololo ila ya namba siri keti siri iredi haba shughuli tena ngekawa namna ada mtiti hawe yakabasi hadisi hayasa ngiliye wangu wenji zinongozilenga zitamu jitihadi imashababi bao washiba wangu namna yukawaruli haukaya bishwa kutina mwenyezi ushida ufanyezi fanywa wabaha wanamba iredi hamna ada mtiti ngo fungulitso chashi wamaze famii otola zinongozila mmoja wafanyana mabizo kuyachoma ndogo za hela Yenge yende fikira kanza mtekelezi nuoni nuoni bonao wamwenda shikomori yambokaya bamu auzirumu kauti mangabai abaranje mbola tu wa mjeni zitiyo ngani haru ya gaba abona mjuu hanzi zamana mwansa kitu kama mjeni ngoja tawizuna opande ngono jarmu pande umrufanya shwa ani ngono entera hindini au khasara hindini umru saulia renge étranger bonga mjoka mahaba zo shotsindu sho mduka de washinda a juge changa bo mfanyida parce que mnene mrenda dolani wo wende onde marunda yewe hujosu ya jarmu swala ya ungo wonona mnaje madaize khasara au mfaida leo mdu tsofanya shwoka mrengo étranger non sirange mkomori au nsirange vala swala yo marhaba ngamira mziru babi yo mchibule swala hakaya inamna nonao mdola kaitsulula ni nizifikira zijawe yao wakami minga mbakishwa madola ya Kiislamu swaba mdu ya amadi namna hiyo haba ukaya ngabondo tibona mdola ya mbuti msukuba mdu ya tsola mdu ya tsola shanga mvugo mwanadamu ndi Komori ulo mjini donc yabon suona hiyo kaya halula afrikeni hau asiatiki hau yabono dialect mwana mvuvu kamimi ikanga mangalo Islamu yabono sumona Afrika nsumona Asia nsumona mimi nsiza wana washe wa hivi yabonga idire waningombo mbuka zinguzini swabaza mimi ikati wono mnguli mwana ukanga na tobizo kabla mwana hakujulula ikashinwa
rika mrushi, rika mwarabu, rika mweleza, rika abamwe zangu ni basi. Donc nisina donc avec 400 ikama tujarme de hiyo yonde namna nionao. Donc msuona uziro wa wanadamu mkomo yalo la Islamu njeni au kama ngamtuhumukaya ngitimisi au kamle ngamtuhumukaya uhawe mukaya ndio mbona mtobia Muislamu bishwa mau wa maana ngamtaratibuzoka haswa uwana waonge mali za Kiislamu zinazozina vitu vya kisheria yule namna mimi nionao yule mtu kushinda niletea kuu ifanye mahadisi nyingi kwa hivi ya sarawasi kumbo ndongo zoza kweli au kama mimi sika hadisi mimi na mgumu anabieze n'uwezo wa tsamba wizo itoka amamka bazima nkawhadisi emru hanabieze za saraziliyo ya howandu wadodo wa jeni haramazi tabiza wana ikamu wa brands pia izo nombo zako za shami ni nsuo na namna hiyo yemana nsusha na tuafikira vijana mwizo au kama amhantuka ya mwende ya lole mjeni yabo au mwende ya lole na ndipo ya lole abo haangalia abo matwangalia abo katsenda lole bali kwa tuambie kati ya mjeni tena kuna nzuri matsu yake mimi mwende ya kama na mimi lole mjeni au mwanamshi ya lole mjeni shamize ngoni msuzona na mushkili yake hata mbali. D'accord. Marhaba menji fikra zao. Naam. Marhaba. Ndio hapo mchukulia maneno wasai. Okay, marhaba. Anzur Bakshar Muhammad. Naam. Naam, ngojoro hai. Hivyo kupenda wafikiri na mswana mambo. Naam, amade namneka o ridunguze fikra za he mzee ukaya yeye handani nguto tashjin haku harumai dola ya he shababi kaleo kaze kondisio za Kiislamu zihimi bon yo ngweka o kabati mrujweda kinyumenizo kaleo ze kondisio za wamba uzitundene sharia parce que leo handani na mwanadamu Muislamu ngudolo hautukuze dini hai abonge kale ozila condition ambayo zangalie zundungizwa na mshinwa wazundungizwa na mru Angleterre au zundungizwa na mru Senegali antuka kama Muislamu au Muislamu sha kinyume mwayao dokanga bondo bake mushkila kale oleo kutaua urenge mwanamshi hanziaza shahawa basi shatinzia za ukale o uhifadhi mwanojo jabala au uhifadhi ndola ndezo na khatwa parce mwanamshi leo mdola utu amini zengo za Kiislamu zino au leo beshwa abaye Muislamu sha de Muislamu woyamba ye Muislamu sha katina hukuma ya Kiislamu yazikubalio wale ono ngo hamadizo leo jomkinishia keka jukabanu oyimba baho wana wanu abange bido ya hundeze hakiza wana wana dukaya waone ya walaulie beshwa ende yarenga babo nroba hati wanrwa wao wabaliza wana wao nabo mimi yabo nasulia yabo banga mina tambihi na kanzani mwesheleze yabo uso mashababile o waliomanga harumao wa jeni 1 mimi ngani mwinterdisa nimna ndongo mtiti kaya ikale wo mwende mwando hwandamwa ni mzima harumo o arabu wanu au ma africain au surtout do arabu ni ma africain parce que waonda unjoka zanongojoka uzamba banu ngamina yakini au kaya wo wandu waheze tradition hizo ndondo wakaonga mundu hata tiparsaleraje ya ukaya ngabo wana wa Komori wakao enamna wa miliao wazazaha au haujire zone ngotonna wandu wakao ye urongo harmuli mewahao walewa shetani rajim kwa tina hanterezonmai sodo lapizo baba hao na tata hao hazabarindi ni yeshwaye fanya mbaba kajajiwani yao yeshwaye fanya mtakajiwani shayo ketu togeza leo mtataha ho umwensulte mbaba ho umwensulte umrongoze helu joka hanza umpo umwensi baba ngondo alole marabu mbaba kajosute yo zo ndizo yatu hanza sha izo mbaba hatu hanza bonga wakati kwa kasuzia sharia zikeka zifanyishi shayo tifasiro katena izo mbaba hatu hanza ngazindo za kengama na ila obligation waniki wayo ni Mwenyezi Mungu usoni mwe respect yaho na mbaba abonge mimi
ihomalana zoni mbite doka ya Waarabu surtout magharibi Algeria Tunisie ekaye mwanamshe wo iti mwanamshe kao yemra Mungu yeti mwanamshe wa tauhidi wanashe wao sido wanashe nanu wanaume harmotabu hana falsafa wa masahiri wo daraja za handani iyo hama maji wanao iyo hama maji wanao tinaka vumwando Afrika wakaomwe kawaona jau hirizibo shisho juyu hirizibo etwa juyu hirizibo nsuli juyu hirizi ngamkonfirme kati parsa klaza wanawenji wa Komori wafanyi waruke sharia hatabu wakanizo basi zesprit zi manifeste waru mwetwa zao luha za kichambara hata mduka chujwa hata ondo ambao mduka chujwa hata na abo ze cause wana wao wajo ambe wazo wafanyi waruke sharia yeja waru mwaze kupluza hao na ndoma hao wajawo harumokale ngo achiswa amazemaliza hao kwa tushindo zijere ngasingo rujerwane mndu ne mndu mmekaide etranger au ye mndu mshekaide etranger waja harumasuja amali zote za wapuse wende mahala ni winji abotike sio ni mafundi menji wa ruqya shar'i wa exorcism wa confirme waka wanawenji wakatoni kwa parso wanawenji wa imo harumasu ala zandola za wapuse waje wafanya ruqya ha problem zulu harumandol no ze problemu zo ema sibabu ya jimanifesteo nga ajona luhabo kao za kichambara mduka kuchujwa hata onduka ngo ajipo hana ndabi na boza ngo wakati ze treatment za wana wakati ngaze shuwe waduka tsushinda wafanya hazi haku harumwandu wapa sukata mduka tsushindo jua ewanu izinkabile dini au wana ndini ikayonga mrengo fursa ni za sheleza kuyu ka Allah wa mwanamkomori ikale ngondo afrikante mwanam etranger mwanamsha au mwanamme nganzole ho angali tabia haya kaye mndu akida njema yeti mndu wana ndongo wa fanatiki wa masahiri yoki hao paswe ngami na usibitifu kaye wandu wa magharibi olewa ma algerien ema tunisien ma marocain wono ni wandu wa afrika ono jine wao wahana kutumunziro paswe zenongo zao wakazodungu hirizi wapao maele hirizi wando wafanye hazi hirizi akthar na urohamba bitena ni mjenuka ya ngedao daraja hata muhazini jau na wandu wakomo na wenji wakomori ngo ulilwa muhazini harumwana ndongo wa masibabu masahiri halo ya kietranger na bozi ngari ali ndungono treatment zangu zikaonziro ngabokoga ze shwe ndokatsushindo wafanyila tartibu parce que déjà namna honkinga heza ndongo wizo no wandu wachi manifeste one zongo atinongo mrasimetrizeo ye ze jaribu hizo hamade namna sisira zoea hunu ze tabia za kinamna za shihunu arumaze ze mbwada hizo ekihatu ama metraje wao kawa wende mwendo wa bahatisha mwana mkomorano mazeno zao hizo ndizo très compliqué abonge handa do musoni mkema vigila rumwenu kutoi abonge dukaya do tarejua parce que tahamjeni mramungu mamono kamjeni mramungu uro Mwenyezi Mungu ndondo we ngojo nde baraka lazima unde baraka ya dola parce que ndola shinu sharia gashitahao mndu mramungu akemshini na ketijina hubi zonga mweleo chetabu badi banu USD kawa na shatu watungwa ho na shatu kwa tutungwa he namna hiyo kwa tutungwa he namna hiyo kwa suala ya hangalie dunia ikaiti shale wo mjiriana kimafiti shahawande shimtauni ndolani basi mdazo kabane akli yonde yatande yabewa ijeyelewe sharia lorabo na dola ni ankilinga nzo itende fikiri mille fois shale otudo toka honwe mndu olewa honwe mndu bas halafu abo zisizayabo olewa hudungu ye fikra ya he shahawa shakinafsia de shaka hutando la nusu ni mndu yondo la ya madaba ya sulia dola hiyo garzijuao dola amandizo kasu shinda sulimbaba hana alwanao abonga mimi harumo pande huo gamitakor usoni mweze fikra mzeazo nesa parce que ye kaja kaunja harumo guza mndu ukaleo
ye Mwafrika uti Mwafrika ye hajimilia harmu pando kaye kaze conditions za Kiislamu zihime namne kaundu aladhimu pourquoi pas tujumbize mwana haye rekamshini rekati mdahubi na toka mramu bon yo fikiri zote nongweka ongizo parce que sharia nde shatade ngabo ze intere za kidunia ukaleo ke mwanalo lahunu komori ngabo isho ya tanga ndani tanga harumo mzidi wahe hatanga harumo mzidi wa hesabu unuhatu kadhalika dena mnaji. Naam, abange na usana nesheleziza wanajarumani kutayunuka ya wananyasi mashababi wendo hata wafanyao zendola za maetranje narudojuo kayabanu wandu wa permete wakale ngo maetranje walole rambandro wa imru yahudi au mnasara ngulo harme dini ya kiyahudi au ya kinasara sham rikao kati harumwaze dini hizo kutina permia ujufanya dola wenao zondizo ema ulama sharia ya Kiislamu shahaba afwan awonge dukaya nganzeke yahuda mnasara azimanizo zenongo hizo abakasi utundo hata zenongo hizo kasi utundo hata zenongo hizo abakasi utundo hata mrasana ngo kai mwanammenge na duralo leni mwanamshajoka hanza ekayeti Islamu kutulo le Islamu yemruti Islamu wa permetwa mlole bo mwanamme ngazo yake yahuda au mnasara kakatina hata dini ya intanikioniyo au intanidionio kutina isharaka suruhusu ulole umlole nabo malasa fi shadidi ngaronombi romelen au ka zendole zonga zifanyishia au hakuyu kabisa wanaume parce que bana mweleo kaya juste le mdu tsambalo wala shabaka wati mdubiro lo conditions za Kiislamu armwendo laha awangenga mreje ibabi armwesu alabili bake jakomelo hakuyu dopande wa he le juzo la hendola hakika hunu komori hendola e majorité et pour armo pourcentage inji sena de hajuzo irande hatumo basi irende hatwa maya yambaba irende hatwa hamamru ni azamwana mshe ngabwalona kwatsunwa jitadi zao de mwana ola yabeze yanguhe wamloze wondre maana hai yode maana mumlidao nasome wa mtalikoli atisome na eshuwe ateshuwe sho muhimu hao umbabanu mkomoria kanti ya jembe hawaswili ujibwe mabani deka emwanahi ha ondumruma mdola wafanya zila wadingo hamba rilisalebea an isaira kizi harumwenu kutwa hiyo poya bili de suala ya he mwana mmanga wakawe mwana mmanga hoi halola mwana mkomori na kemzuani na kemumali na kemgazija na kemumjinati kemumjini shanga bokayo kanga bwanawe njitena wakahanza wahiwajulana na wanrukao woti wo mijini hao wababa hao nwatata hao ni anturaji wa warenze mvuka mpaka walole mjini ne mwana rokesto za mjini na uti mjini yeka tusahazi jwe hizo zote ni zoka sarmwa nkilao kabanuho mjini shaihele okamu hema lole komori hakubaliyo alori ya mkomori ya mkubali yemu mbeni mwanamshe mkubali ya mkubali mwanamshe mkomori ya mkubali yemu mbajini mwanamshe mkomori ya mkubali yemu mumhambu mwanamshe mkomori ya mkubali yemu ashile mwanamshe mkomori ya mkubali yemu amahame mwanamshe mkomori ya mkubali yemu mbabao alori ngabo wazaze bakaongwa fanyao ukiri itongeza wana hao wao ngabo desideo kabo aboke pasaya yabo abo abane sohisa swa ngondo yamlo endole songa doze fanisha batina idhini zao aho wazaya au ngondo janga chola mwarenga metrage wadza kwatsu waonate mimi ngamkubali total mokaya ngabona uzawazaze bukao ndawo wao hesheti kadi shapeu shahanza wadoji wema bani hao bari wamba kwa jaloza awongeze daraja wahedata mpaka beshwa vwemehela mndu ikawo leo kati na tabia zo kalole mwana mndu ikawo leo kati na malezi yo kalole mwana
shao mpaka nalo le mwana babu jojibu wende joja utsongezo jibu emajirani no wandwa mji ekawa paro hambuka kujaloza alors ze conditions zina kikodi za trabat mzirege hatanga nyamaude masuala ukaburi nga mjatwali yao mjamode majibu ndo halafu baada hapo mjamdobira mwelengea dua iho arinzo dua sababu hivi rilada huvileo wanzo ujo kubalwa dua harmaze ndongo uzi utaji yao aboge suala yinu wazaze wanu kwa atu fikiru kaba ndo la hadani shitongoro lao inu amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wati ngohangale zawe kazi kirabo basi shama na katushilo wambio kaya wayimnumsha muislamu abamwamba mkomori wayimkomori empakato kama mjini haho huwana naye humtari ma problemu yoke ajafanyishia basi mwana woku kuja monate urudusi hunu kutina nongozo fanya katubira ramasahira re mwana areje indaho kwa kuja kana haki harumwe sharia ala nao abonge wanzana tukufu hakika suala hiyo suala bokao yo muhimu omwana matsoyi yabeha invitation nam go jordu be invitation we mwana maikao ndo wa kanzorenge funfu rudube invitation Naam, hamade suala ya haja ngabo wambao kaye futia heza nongo zinizonsi pia uwowo ngwazirejezao harimwe malezi mwana yabe liliwao harimwa ukale o yado fikiri uwo ya alaya au mzazahi ya alaya izonga ronao kweli ngabo wanabo kao watazao waweka waona ngouziso ukaya ewanu wazungu awa wangazija abonge karijejo cancer doziso wana ukaimano wana wanu wadu hama wazungu hata ngamjoni samihi ngabo wanabo ka ongwa joba ntijubanu sutude vakasinu wana wahaja ani mnungu wakati mnungu fikira mala na swara wakasilimu nyumeni iyo suala lokale hata do tota wazaran zole za Mungu do tawaza au ndo helewo kabalake mdu hadhani abonge bido ndo msirini wa swala ani zokazi do wauma ngabo wajoho misirini ala kulli hal waonwanu watawazao ni kwale kupata waze kwa chujo hata wafanya uji ala kulli hali baba na mzazi jitahidi yao pia embandongo njema hao juyu ifikirio deke mwana hao hatokubala lolahe ada la mruma nzao shaza mferiza wajibu zi yake Mungu leo wamba hu amini zole ukamtu zifikiria hata washashi abonge ngaritao jitahidi na uomba dua wanrikao leo kwatu siuha kwatu sada jitahidi zo kuwana hao handani wakiharumaze swala tano za siku wakiharumaze obligation za usiku za Kiislamu amjoko ndo wangu afanywe jitahidi nji kwatu sada jitahidi shanga rombo Mwenyezi Mungu ya wenjezeze jitahidi wana wao wake harumaze tabia njema hizo watisaze maana ngamwelewa ukaye hadisi leo mdukale umana yedea ni kwa malezili kodi mwanzo jokensi umtsungulio ka zinu tijau zinu utido zinu tawa azindi zorenga yo jitahidi sikwe mwana ngondo likoni mudasomeswa ujimlifaize nongo zwanti pia razikirio arumesha na Kiislamu rezokira arumesha na Kiislamu za zilo control na zilo control zo pia sanganyi wao ezinjingi zo control zo mwanzo eleze mwana ho kazi renti lazima nizonga armanti ya kisharia sharia boka ole ukuna kujwale umsegi umrenze mvu harumwezo kauda joka hanza ya dunge abonge minga mwele okaya holela mwana manga zoti nyangu ulela mwana manga zoti nyangu hata endele bea la wanaswara bea la mayahudi bea la mati ondwa tsona hata dini opia ngufu wa frequent we arongo ani ngo wanona majimenji
ngo wanona majimenji batsina izwendo yambo alikoli batsina izwendo yambo alikoli ndore hakika zenongo kasinyangu hata mwele ukaulela mwana manga ya amri yotinya amri yotinya na mabonge ni mwananyasi bokaunjo kanza renge funvu swe sujet mrejezo sujet lonizo do pande leo kale omru ya lole do dezendola za wana wa Komoro renga wa maitranji hakuyu eske hasara rezen faida zikansina mnaje yenga mona oje mjo su ya jaru ala hiyo wala ngabokote na ngarinjao kaya uziro wa he dola shikomori leo ya wajibu ya tolatiwa ni saundo waleleze conditions za la sali ze conditions alors ngodo kansu waze uonweze haramaze utajiwa waruma simple ndola ya mwana mshakubali mwana makubali baba kubali alors baba ngutswangala izentere za mapesa alafu zikangama ni dola kisharia ketu fanyishia mwana mrume hata waze conditions za mbaba awe mwana hata waze conditions za mjomba leo mjomba ngurengo mjomba mwana mshegu subutende hambi renge responsibility fanya ndola wamenye ndola ewe Henry simple mjomba ane tradition shikomori ishiaze limiti ngabandu ko weshiliza za limiti parce que tradition uyo yo ngabo mahalani kotibi shanga bandu ko uzedela no jonga hao walewa wanzo henna bandu kwatizwe sharashatu wabaruhusa wanzo wafanya wanzo walozo wambize wanzo wabize rambaba hadaraka janza mafiti menji wakaweleo mnungu wanzo kele waruma tradition nabo tradition ketu kubaliza ngo hizo shangwa nzo wadoruma ujomba wo hakuyu no baba wo hakuyu no mzeze hakuyu mahama heze ngonga zurarawe sharia kwa tutaziju leo kwa tutaziju abonge hobirilia mwana au ataelewe situation ya shikomori inu zoka sinya bonge watata hatunga nyima dhamana skwele onga mon ende hata daraja mjokarad ende hata daraja ni ruhemba barumwe maudhu noti hule hakuyu uso wana leo washashi wondwa renzao wanao vuyu wabakisharu mamisomo yo Faransa leo alors yende hataba hausoma manga wanowenji kete important la plupart nga wanalize ukaya wanawenji do eshueo haukabasi bon kwa turongozi hao ishia ezinzani sana baba ta jesu asuli yao ponga we liberte hao kaoleo Faransa mengoni mweze nongozao shabo mwanae desido kamdu lilikoli kwa na ushinda wa mwexija taya bakisheli koli swangu fanyo hazi swangu jumkisha kata katufanya hazi wanawenji wazioli koli bai jao komsa ngabo pande okaleo haureje yarumila dola sabando dola zinjika sufanyishia wanawenji watawauza dola za shikomori haupande wa mahari leo ewe webo mbaba wakaujoze mwana ulo na mahame ngomiraro le wanzo umuze ewe mbaba hakika ubo mzaze nge iyo de heli mwalo ziwa atale waza mwanolo na mahame ngomina mahame ngomiraru au mwana mahishira bitananza lolo we hulola ani humbizi watu ukanenri mathala kwekisishe wanongo ndini todo toka unde le emba unde mahari ya kisharia umbeshe atabo kuja so agiru kampako fanya ada eka ngawe wanzo wifanya ngojo fanya kutwanzo fanye kutsira mba ayiru kuja so agiru yode heli mwabitiwa mjaru mweza mazamwisho zinu yendola mwikausa mfayo kandola etegala maisha dola etegala tumo abodo baba numa mwabe haze dola za shikomori leo za todozo wana wakomori watawa ngabo wabidi walolo michini hao ngabo watawo michini hao sababu heze oziro wa heze harama za hendola yo michini ngabo leo watola mahawatawe komori kabisa sababu ya nafikira mada wao watimanizo wakauno kangebido walole shaza kondisone miwango wairema ze hodi wazira za kondisonali kiwazo wowo harumwe kondiso ya uyenshi na kufanya hazi mronde mapesa yonjilie au fikire ya veniriae ya kondiso zoka suelea kondiso zoka sushido welea na abo mingani mwambie nukaye kanga mlindao
leo ekanga mlindao wandu waloko mweribano harimwe mabango yo mjini hano do wamreni nrazi ya hele shawiri linu ukabanu ufanyada linu chezo boneso helu hash komod sha incidendo la kisilamu olewa ya numa talazuzu sha wajibu do mlolo basi yabo ekanga mlindo wandu walo hunu wafanye mabujilo yao kwa naparofanya Henry wodo mnyeshi hao ngono wo wakati wo wakawiyeshi kabati mndu akafanya da mahe 25 na mahe mengo miraru na mahe mengo miraru na mitano leo shao mndu akahasuli abwasa hondi hazabwa na ngona mahe mengo mine dabo yakafanya ada ukabwa baha ngojwa renge wanangu wajua mumbisize nembabi yakihata shida fanya aba leo mwana wa 30 ngufanywa sana mbabaho tengweni akasana mjobaho tengweni ketina pasukwa banga rifanyo tu maranzo mapesa haraka haraka nibano ko ye argument ko mihisha wanru mwanzo kesha ngama nzendo ko risha tsenge miji developer au no c'est pas ça banu yoka mtu hansuka hena mrulolo gulindwa ne ena mrulolo reka katsanzalo nada rekango zonad chekade exijoka hene toshamana da mushazo la mjini nge wajibu atoefunfu fulani hausaidie maendeleo usoni yako mji abuba shusharia ababaha omjujo donda mapesa kado zinjana mpaka vakansi yada yona mkeswiri yoka mtu rishangazara mwesu alai ondo adungo birambo kai kamtsone maendeleo usoni zikombe kodo yambo kana de solution meilleure solution ya udo developer emirane michido il a des solutions yembi il nyangu il ketina marunda menji indama angalie kao mji wa kubadukai ze empoza mji mya mtu ababada hunu hatumbeni adambeni yo nyuma bo shop aboho katambe namna ino abwese hisa satambe hali no abwe hisa she adambeni yo exige ze empoza mji henna konti ya hana jamvila mbeni yebido winike mapesete harmaza kontizo abazoba tulapare itilwa ay machine wangu anzo sa milioza mapesa zeparezati ndo zinuzitilo wanikiwayo alo yode adambeni hakika aba haibakisha yapo ani adambeni majanvia mbeni o beneficie mapesa ya hayadaho shawe zinrojina izo hunu hatu yo hata ngabo mijiwa kao kuna kao tofanyada watinoka upama waha yoretari kureka jofanyada nabo kujoshida wa investisaru momji simpaka wanzofanyada alors jare hantu kampakali samra fanyada do ajo investisaru momji rifanyama de leçon yoretar mimi nsina besoin mathalani mimi nsina besoin fanyada awala katina besoin fanyada walewa sha hasabu joka henni sajo kaulola entuyajo kaulola eshughuli yahe ngulino na zempoza mji parce que ezikombe zino manaro ari yao dabola ya tanga ola hono kaya ngolindo ajafanyada ndo ya tange mimi tono kanga mfanya mzahirisho kamtoze mpoza mji bien sûr iyo haraka yo kartun de vakasata vakas parce que o vacations lawa zinuada ngarjoka na ranje harama perdi ndo jine ngabo midhahirisho abwandu wao na midhahirisho wao mjikwa naka hundendu shahao kanaka hundendu yapo leo abo yorjoka udo hunda haraka refanyeza mji abonge yomi urejeza yomi ukakubali ka kamtso erison mayo ka kamtso kandi atsogeza ila retare ukasharti mjo kafanyada dabo mji ujo hunda bahindu yoretare chak engehen na mwana mumji ningu jokaya ngulindwa na investissement fulani arumumja yo kasjahweva yo jokanda yonge ezajo mzani odo tokawambe yodo tokawaze wa mjiome wambe uka ena mrulohu ngulindwa nemendelo sonia mji ngulindwa nemendelo sonia mji ngulindwa nemendelo sonia mji parce que hu nemendelo sonia mji yona nga development yo hule hane development hensi azoko leo mji ngu armanzi shay development ho mwele ya home konti wa mji isayende hule parce que ipanyu bazinji za tonyu bazinji za kata leo harumaze system zinu yo mwa mahala ni hunjita zikombe sha eske metodinu ngamono kainde metodilo fasili ya ukare
re emendelo sona mji inungio retard inungio na retard. Halafu upande wa dola hiyo wanza na tukufu dola yinu ije sababisha ngabo taabu paske kabati tofauti ya dola ukaida ya Kiislamu inde wajibu alafweza dunga yabo yinu chezo boneso shahina mwananzo anje dola nabaha gutsoonesi wazila za dele turu yulo amalla dela wajibu mranje dola la sali usalia ya 6000 euro aboyo dentinti ngabo 10000 euro antaka zaringe kiru mmengo zo ajere sali ya 10000 euro wono izo pia condition hawa tingo no ya jo urenge mrusha yo condition kamili. Mimi sijona maswala abazaze kaza sura daraja hiyo na mwakaza bei be mwanangu ejo ni ka 2000 euro wahe izo ndizo heli relewa izo ndizo nusu ya ndwanzao leo izo ndizo nusu ya ndwanzao. Haya ngabo ambao kaya Faransa ngemkinishi hao kukana 15000 euro undu makirtas uhulu makirtas wayimru moti na makirtasi ndio alole mwanamshoti na makirtasi vaja banja mafikira homa lahoniho haumavu imani yabo mtoha minemroi wenga modomo asegiralo le mwananyo arende kwenye mwana mwamtsaha mathala ajalo le mwana wo kamtsumwa mini abonge mwexisho kanga bidoro ndela sali Henry kaende modomo jo karanse mwana woyi emba papia ye hunda kajayu ndabure harini ka 20000 euro za la sali rundu 30000 euro za la sali yaonda we ajotuma wale makirtasi balare muliza izo pia zenzia izo pia yule za jaza tsongeza ze exigence hizo paske ngabo wanduwe mashababi menji wenda wadola heni ya hiyo wahundu andu washaka wanza wahulu wambizwa nao wahundu makirtasi wa wabandoni wao watataho wana waje wakati wate formuli hiyo wojo la salia wakati na hacha wakati wazoka dole mwanao hajatsunjilwa da yabo adingo yenza elewa ejabo adingo yenza shao muhimu abo msanzi juu mapesa la huyahundu na yabongo joda la sad wa 130,000 euro ila au 40,000 euro bo ikahamranti ti problem ngo hamabala ho ndo edola ho menyeha senerie parce que wasawo ndo 40,000 euro wanandongo wao wanandongo wa kichafu zozi chafu ndo dabala ho watoto zozi chafu kabisa zonongo za kichafu haku nongozoka su tenendo la Kiislamu nongozoka su janendo la Kiislamu zo fikirambi songozo ndola yata kenaka ujana marunda yahino svan onge nzana tukufu alikera aduka ngarilatao wana hendo la shkomorin. Haya mwanangu jisuka katili bro yafanye shwa ya mrama nzao wakati mwanzo yanziziwa mru mshabida mlole mwanzo yanziziwa mru mabida mlole katiwa njuana fikira yuko atushuelewa hata paske ndobo sar mwedini ozisama imamu waniko majawabu ya lo contraire ya lo kinyume ni zo mwanzo mwambie wajao ndo watata warambo kabanumza zangu inkatujirazo na kidini katina tabarazu katina tahaki hata rumwe religion lore mwanaho yatimumaha hendarenge studio nguyenshi soka hunwe ramasahire mwanaho arajire jezo dahonanta dahu soka hunwe regamali wenjila wana mahala wenjila mazari kuombe dua atare mwanaho arde urejeme dahu wewe ngawe na haki dahu wewe that na haki dahu sinata wongera mkeradi bae hadisi inu adaja ngende heli mwakafanyi wakamjajo kana wanawolo za leo emijike jajo huwa hare tareza dola shemane mijinu ya huwa haraka emijinu ya rajia haraka dezendola za haraka za kufanyiwa malaho ya kauhisa we wahaban rajin malaho ya hisa wa wahaban rajin ani malaho ya kaujaya we wahaban rajin dahola la wala kana mafuko mangavi ya sau kipelo ni bwana harusana ndela wahe huda wadoka imna kura abo mji wonjeza ndio tsange mijinu ya rambiyo njaba ha mribe harma metodi bokawo leo ngawena wana
wanashe shenda wanashe wawe na mrabonge bido mundu sekimilio za maprisa za bavunia haboje kutu susie hata na rogo za hema habahi mwana hao heli ya nzoya yenshi shango susie la sali parce que waya mjonda 50,000 euro wala mjonda 13,000 euro wala mjonda abwana nuo shenda ngenso beza tsunga ndome banu wakubali wafanya ani ndize fikira lonizo chabala kabati hata mwana bala ya mfikiri lao maisha au ya nikazi haki zahe ya furaha ya mfurahandola hamade helibo mbaba na mzazi wafanywa ni mbaba hao mruma huyo lulabo mbaba wa mzazi juzise we mbabale waza mwana wakati unalo na mahamengo mina wa mahamengo miraru na mitano juzise hewe wensu emahari wambo ukaralinga tuwa kaulola bombaba kale wanzo uje usofanya rohombi au kale mwana hongo wanzo munde mahari ya similero ala kuli hali zopianga ziralantiseo mloolo zopianga zisongezao mwanamshe mkomori harendwa ata itsongeza leo na wanashe metranjani waamba kerimda ndarenge mwana mmkomori kai hazinda yila parce que mrenge la shikomori mwifanya biashara mrenge la shikomori msamu ifanya projet mrufanya projet hafanya maisha haonendo la henda afanya ndo la bahaba nugu calculer ndi anje ndo lani parce que ema pesa he projet ngujoyo ndaba woga sichi ila nia ya he ibada ukalongo fanya ndo la ketu parani woga hizo anza na tukufu ema dayo ikakabatsi mndu fanya intervention harimwe madayinu arijou ziyabanu insha Allah